jedno sasvim obično jutro. Paja je čitao, Raja je crtao, a Aždaja? Aždaja se dosađivao. Vidite li, zemlja u obliku čizme. To je Italija. Italija, zemlja sunca, kamenih uličica i najbolje pice na svetu. Taj miris, to nije bila obična pekara. Ali šta su ti zvuci? Ovo je Marko, pekar. A danas Marko ima veliki problem. Recept od bake. 4 stranice. Vetar ih je oduvao na 4 strane. Mi ćemo ti pomoći! I tako 4 prijatelja krenuše u potragu. 4 stranice, 4 avanture. Prvo Venecija, grad na vodi. Venecija, grad gde umjesto ulica teku kanali, a umjesto automobila plove gondole. Raja, najhrabrijskog dana. Prva stranica, testo. Još 3. Koloseum, napravljen pre skoro 2000 godina. Toliko je veliki da su Aždaji prvi put ponestale reči. Fontana di Trevi, kažu, ko baci novčić, vratit će se u Rim. Aždaja je bacio malo prejako. Druga stranica, sos. Još 2. Kosi toranj u Pizi. Naginje se već 800 godina i ne pada. Visoko, ali za Aždaju ni jedan vrh nije previsok. Treća stranica, preliv. Samo još jedno. Nigde niko nije video posebnu stranicu. Tamo, na dimnjaku, bila je tu celo vreme. Četiri stranice, 4 avanture i jedan kompletan recept. I tako recept oživljava. Malo neobičnim putem, ali oživljava. Pizza margarita,
paradajz, mozzarella, bosiljak. 3 boje italijanske zastave. A tajna je ljubav. Arrivederci, doviđenja, grazie, hvala. A Marko je već mesio novo testo, jer uvek ima sutra i uvek ima nekoga ko voli picu. Laku noć, mali avanturisti.